Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arudengpen Karlitang Pubon Chundroterang Memorial Students Hostel Kangpu. Kechengsi Hanjanglang Sobarla Hirjir Kihir Kachipati Jiaphan Arni Kehot. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arudengpen Mahamaya Constituency Ki Parlang Kang MNBT Atwar Kaslam Pontang Adimalong Kangpu. News time along pen Liviler Ban Kropi, non beer tang ton pen RJ Tha. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Arideng Pen Jakong Nipai ECR ni Thedong Arong Along Karlitang Bubon Chondroterang Memorial Students Hostel Kangpupona Birta Nangle. Socheng Thenta Constituency Ki Parluang Kang one-time special grant Suri Hirira Kretrok Silapen Krenor Kebaning Kanabaha Kipanong Pontang Sikalak Hokebatang Kapen Kikim Kirang Pontang Ahem. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen Kangpupon. Labang so Kangpupon Amay Long Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi EM MAC Lepen Socheng Thenta Constituency MAC Mate EM Atom Chitong 20. Hanjanglangso Sports Association Open Stage along Jakong Nipai ECR ni Adapor Pai Kepa Porpen Karbi Lamet Amay Hanjanglangso Aro to Mai Kang Birta Card News along Birta Nangle. Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Rajendra Rong Pipen Kacharipon Amay along Mai Kip Halam Thi Klar Dakpen Samprikimi Phangchu Pensi Jaipon lo. Labang so Amay along Alhi Kachitong Dun Karbi Lamet Amay Tiripi Amay Klembang William Singnar Karbi Lamet Amay Hanjanglangso Arwa Mai Huben Sing Timong Karbi Lamet Amay Hanjanglangso Arwa Chunbang Juna Sing Phangchu Luthan Mang Rup Sing Rong Pipen Chenglok Kithegidinga Tup Chitong Dun Si Mai along RD Hidun. Labang so Amay along Alhi Tumpen Lam Githan RD Kipipon Laki Nipia Lam Niching Hon Chinam. Isi khai kang thi malong ke elam kaching hon kinang sot lapen mithanga lamet lam chong kapang chua kinang sot pu ari doklopen lam the jaipon rinti pina ana lam jithan chimum padopon pen ge chengsi hanjanglang sobarla hirjir ki hir kachipate ki padopon jiaphan adim lapen ani hot ponlo adim laki sari hajan higher secondary school lapen apor ke thik por laki ada porphai troxy raj team Kumat ne jong si kachipati dun Japan aning kehang abang hubang phiatum do pulote kahomru Japan pachini. Mahamaya Constituency Ki Parlang Kang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Arideng Pen Jakong Nipai ECR ni MNBT Kachilenga Tawar Kang Bupona Birta Card News Asai Hemalong Birta Nangle. MNBT pen kachilenga to work salam pontang adimalong an Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Arideng Pen Kangpupona Sai Kideng CEM Rong Hang Arideng Pen Dupor Timung Arong along MNBT kachilenga to work impupon darathi puthot mon Timung Arong Pen Teke Rong Pi Arong adak ta impupon thu labang so Kangpupon adai megalong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi EM MAC Lapen Mahamaya Constituency MAC Atum Chitong Dun Rinti Tuwar Kasalam Pontang Adimlong CEM Rong Hang Pen Kilang Charipon Pado Alang Lihin Pen Tuwar Kasalam Aning Kang Samse Chepaklang Contractor Atumapan Tuwar Kasalam Pon Pami Japan Kepachini Pon Pado Namalam Sopor Pan Biotamo in Tamponik Sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo Piputhat Birtalong Wangtulo United Karbi Club Asa Hemalong Jakong Nipai ECR ni Adapor Pai Keba Porpen Executive Amai Kepadopona Birta Card News Asai Hemalong Birta Nangle
Labang so mai long mai ke chori pon United Karbi Club amai phu long sarsing ing tilapen mai alam the ki jai pon lake chun bang Bishnuram han se pensi jai pon lo bang so mai long pen an man peng ke do abang phu bang phetum penan parta United Karbi Club along bang phatum ta chitong dun mai long club achun bang Bishnuram han se pen club atangka ki pahina putha paklang pon de phi pen an alam chingwa ching sai pen non ki bang ji jakhong ni phai crep ho arni United Karbi Club annual general meeting ke pado poncha phansitame chiprai pona pothak mai phu long sarsing ing dipen chun bang Bishnuram han se tumben phirang kiat ma phan than pachini Number 22 Sarupathar MSC constituency angkang Sarihajan PWD road division atumpen non ki claim bomb RJ road Lokhijan pen japrajana tawar kaslam kitang terek ajok hada ke do aratum kachilenga phan ki sum ki phona birta katnu sa pherang ki anant terang pen birta nang pale Pherang ke pen wo signify thom cap arni birta kahomri damahut rong kimi la pen pitia dong arong asaratum ke than atengke labang sotowar kasalam jia phan ke dam tang chiklojon truck aprang black topping atowar ke do tang atowar sikasalam thu jia phan JCB pen paphur thula bajok non ke boroi toya mat kacheleng phan sungkrung khangjang lo pasining je athe rongolo arniwang simunin tum kacheleng hithi kulat ke dam school ke dam la pen kisokyun ea hut siksagrap pik an lopata ningjirinti jasamet kiso kachipona tuma phan 108 kya phialam lo auto pen kedam anta kedam no daga jok sik sak pik anlo pase hadak kedo arat atum ning cherinti lasya jada bidi pen non la sotwar prapjin pen kasalam ke patang da prang cha phada chuning ririnti athe non an chiklojon truck ke pleng tang da phi contractor atum ame thanga sai ke claim ke patang terek pen rada phan pasung krung puta rada tum ning cherinti এইটো ৰাস্তা আজিলৈ পৰা প্ৰায় 6 মাহ মান হৈছে নেকি ইয়াত কিন্তু মানে খালি জেচিবি লৈ আনিছে আগতে পকালি আছিল কিন্তু জেচিবি আনি পেলাই সব ভঙাই দিছে ইয়াত এইটো ভঙাৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে কন্ট্ৰাক্টৰ সন্দেহৰ কোনো আহাই নাই এই ফালৰ পৰা আজিলৈকে মানে আমি যোৱাৰ বস্তিৰ মানুহকেইটা অহা যোৱা বহুত কষ্ট পাইছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰাতি কেতিয়াবা কোনোবা বেমাৰ হয় তেনে ৰাতি ভিতৰত নো তেনেকুৱা কৈ জলে মাতিলে এম্বুলেঞ্চ এটাও কয় বোলে এইফালে ৰাস্তা বেয়া আমি আহিব নোৱাৰোঁ তেনে কওঁতে আমি ইয়াতে বহুত মানে অসুবিধা হৈ গ'ল সেইকাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি যেটো অনুৰোধ জনাইছো যে এইটো আমাৰ সোনকালে এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক বুলি আমি আশা কৰি ৰাখি দিছোঁ সিহঁতক কিন্তু আমি নাজানো তথাপি আমি হেৰি জানো এইটো ৰাস্তাটো আমি ৰামানগৰ ৰোড বুলি আৰু চৰাইয়ান পৰা লক্ষীয়ান বা চৰাইয়ান গতিকে হেৰি জপৰানত হেৰি ৰূপতালি বজাৰলৈ ওলাই গৈছে এইটো ৰাস্তাটো আপোনাৰ কি দিগদাৰ হৈছে আমাৰ অহা যোৱা ৰাতি অহা যোৱা বৰ দিগদাৰ হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়াকেইটা বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছিলে যোৱাটো মানে এইটো ৰাস্তা আগতে কেনেকুৱা আছিলে আগতে আছিলে পকালি আছিলে বহাৰ হৈ আছিলে তেতিয়া বিচিপি আনি সব খানি পেলাই তেতিয়া অলপ ৰাস্তাটো বেয়া কৰি দিলে তো অহা যোৱাৰ বহুত কষ্ট হৈছে দিগদাৰী হৈ গ'ল ৰাতি হওক কি হওক এই এম্বুলেঞ্চ কেইটাও হ'বলৈ সুবিধা পাইছে কি ক'ব আপোনালোকে তো এতিয়াতো ভাল কৰিবলৈ লাগিব আৰু চৰকাৰৰ পৰা বনাই দিব লাগিব এইটো কাৰণে অনুৰোধ কৰি দিছোঁ birta bangila mas kangton maniklo kardo